Engute zikozirwe zirimo urwa Kashenyentare, urwa Kashanyarazi, urwa Nkokonjeru, Nyarubanga kuza Kafunjo, Kishasha kuza Nyamabare, Kakuru Road erukushanga muri Nyakinengo hamwe n'ezindi kandi ezo n'omujoke rwa mukuru w'ihanga yazirambura. Omukuramburoku omujoke rwa mukuru w'ihanga yayereko kwato habwa abantu batahirira enguto bakahika hakubyara menyenje hamwe n'ebitimba kandi yaraganisa kwegera yakabikuramu. Ndugumeya cyayitegese kubonyo ininga niza kubonyo. Emyanya eri bitwara ibi. Eyakashoka negiye. Nga tise yo ekubonye babyo. Bana batokote kana mataka kwa basina kama kunyata. Etra basina kama kunyasha tena mushaka. Abeyageze. Kubahika division ya Kachika RCC igura icombeko kisiyana cy'icombe cy'urwa sente zempa mushoro kandi yabasima habo gukora umurimo murungi. Ayombekije icyombe kiki je mununga kandi hasente zitari zamani. Ahubwo mwana ugendo za classrooms bakujya miliyoni gana mitwaro 50 reba umwe kushobera. Izi ni sente iz'abantu abaryaha n'abataryaha izitwita iza local revenue nizo tukolise meje kandi abaryaha mwariye bumujye mukuru kwiza twabanza twigura ikizimbe kiriya izo nazo ni sente za local revenue nyoni ikigamba ubani ikigamba nakagaka munika singa ako tinda contradiction yona kobriye obushuma bw'amataka bwaha nyona ndempi ndikubitiza nakachiko kwatitaka byarwenda ma abeta haje nakasigara abantu bakasayinga ngitaka batwa gucyapa cyo ngokarandya chikafu Chawisho gumisereza orumeya wa division egi yayureko kwetombuita habwa central government okubura kubahereza sente zo korisa nka division mu myaka 3 yiba mazire. Royangu tufuna chance central government ekatuhereza sente nyingi nkizo kutandika ntubasa kwiza gukora ibihango kukira hari ibi. Twabakorere nguto urugom sente zabo za local revenue mbwe nimbashabe ngutezo bazirinde bazirebera itogwitu twagukora mbweno gwasigara no gwabo kuzirinda kureba kuzagaruka kusisikara. Engute zikozirwe zona zino buringo ba kilomita 50 zimazuraho miliyoni nkaga kandi kizimbe kise kimazuraho miliyoni 309 enda Aidan Bataringaya.